Haga jingla kai Indian Premier League hapdeng ka Sunrisers Hyderabad Persia ke Delhi Capital. Aba pai syang dengan jingla kai ka Sunrisers Hyderabad kala khori ka 6 job. Hadin magalala bat limsuk ya ka Delhi Capital hadu riu penyau runs. Bad haga dengan jingla kai Khyrwit ulala bat kamai trap pendai runs badu kul deviat ya pula khur sa wicket. Haga dengan jingla kai. Bad leng baga dengan jing job ka Sunrisers Hyderabad kadang jan mani Rung syaka playoff. Haga jingla kai Indian Super League quarter final hapdeng ka FC Goa Persia ke Chennai. Haga nega jingla kai ka FC Goa kala khur ka 6 job hadin bagalala bat lim ka Chennai da ar la ka way. Baling baga nega jing job ka FC Goa kala yo bat Rung ka semi final. Bat kan ya kendu Persia ka Mumbai City haga semi final. Haga jingla kai MLS hapdeng ka Kenhun Lionel Messi ka Inter Miami. Kabadon haga kerdan ke Baningkong Persia ke Nashville. Kabadon haga kerdan ke Bakatsau. Haba pai syang dengan jingla kai ke Nashville kalau yo bet penki jar Ningkong. Tang haga menit ke Baar lengba ke Ungul jong ke Inter Miami. Henry Day haga menit ke Khyrwit lengba urang le kai Bakansai jong ke Inter Miami. Lionel Messi ke Inter Miami kalau yo bet tiap ke gol pen ya kai. Pada haga minit ke live pe kendai ke Inter Miami kalau yo biang mentap ya gol pentap lengba ubaskas pada lengba ngani ke gol hadu bukor ke kala step ke Inter Miami kata da arah ke way. Pada haga kala minit ashwaban kod artat ke jingle kai kata ke minit ke prap ke way lengba ke penalti bala kenjat do Lionel Messi ke Inter Miami kalau yo biang mentap ya ke gol ke balai. Pada lengba ngani ke ar gol jong Lionel Messi la pelong ya ke Inter Miami bagan khori ke 6 job haga ke jingle kai da lai la ke way.